Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi sabagыбыз Val Fajr suresi ekan. Bu surede Allah Taala oşol Mekke kafirlari öte payg'ambarimizga başı ve köp buzuqlar jasagandan keyin qasam içip atıp sizler azapqa tutulasыңар deb qasam menen aytып atgan sure ekan bu. Estağfirullah val fajr. Tаңға qasam deydi Allah Taala. Бұл таңға qasam etişiligiden maksat, бұл Allah Taala daim qasam içe turgan bolsa, öte bir ulu, elin arasında paydalı nerselerge qasam içet da. Бұл taң degeni, albatta, elin arasındaki en bir paydalı nerse da. Tündün karanqılığından, kündüzün jarığına çıqa turgan vaqt. Öte bir paydalı nerse, jarıqqa çıqqandan keyin işingni qilasan, başqa işleri atqarasan. Şonun için taң degeni бұл öte ulu nerse. Tаңға qasam deydi. Ve layalin ashrin. Jana 10-cu tüngө qasam. Negezi 12 ayın içinde 10 tün var. Allah Taala'nın aslında şeriat öte bir ulu tündür. Birincisi şol Zülhicce ayının 10 tünü, 10 günü. Sebebi Zülhicce ayında Arafa günü var, Tarviya günü var, Kurban ayet günü var. Oşol sebepten bu Zülhicce ayının birinci 10 günlüğü öte bir ulu gün bol eseptelinedi. Oşol 10 tünge qasam dep Allah Taala aytып atadı. Je bolbosam Ramazan ayının ahırgı 10 tünü. Ramazan ayında da ahırgı 10 tünü öte bir ulu tün boladı. Sebebi ahırgı 10 tün içinde Kadir tünü var. Oşol sebepten ulu tün bol eseptelinedi ahırgı 10 tünü. Je Muharram ayının awalgı 10 tünü. Muharram ayının awalgı 10 günü de öte bir ulu kündür bol eseptelinedi. Sebebi Aşura günü oşol Muharram ayının 10. günü oladı. Kıskası şu 10 kündük tündörge, ulu tündörge qasam deydi Allah Taala. Antiçip aytып atadı. Ve şaf'i vel vatr. Jana jup tak nerselerge qasam. Bul dünyadagi jaratılgan mahluklar bardığı jup. Her bir nersenin erkek urgatçısı var. Je bolbosam başka nerselerde juu menen. Katudun jumşağı var, karangının jarığı var, soğuktun ısığı var, barg nerse jup болады. Şu jup nerselerge qasam. Jana tak nerselerge qasam. Tak bul bir gana Allah Taala özü. Yani bardık mahlukka da qasam, yani bir Allah Taala tak Allah Taalaga özüge de qasam dep aytып atadı. Valleyli iza yasr. Jana jürgön tünge qasam. Tün ötken tünge qasam. Misali bu yerde tünden maksat Kadir tünü dep aytılınat. Kadir tünü öte ulu tün. Oşol 27-ci tünü Kadir tünü ötüp ketedi. Oşol ötken tünge qasam deydi. Je bolbosam bul tündögü jürgönderge qasam degen manada var da. Tünde misali acılar Arafat tağıdan Muzdalife'ge tünü menen jürüp kelişedi. Oşo acıdagi Arafadan Muzdalife'ge tünü menen jürgön adamlarga qasam. Hal fi zalika qasamul lizi hijr. Şul joqortog'u qasam içilgen nerselerge qasam içse layık bologu bunday akıllı adamlar bir körgüleçi deydi Allah Taala. Çınıgıla bunday bir akıllı adam, parasatlı adam oylap körse, joqortog'u Allah Taala'nın qasam içken nerseler bardığıyla paydalı, ulu nerseler da. Misal mana tаңға qasam içip atat, taң öte ulu. Sebebi tündün karanqılığından kündüzün jarığa çıkıp arkanda işleri jasap alabız. Je bolbosam tündün karanqılığı, gördün karanqılığı okşop, gördün jarıqqa çıkkanday tündün karanqılığından kündüzün jarığına çıkabız. Joqortog'u qasam içilgen nerseler öte bir ulu nerseler. Çınığı qasam içile turgan nerse deydi da. Şul jerge çeyin qasam boldu. Allah Taala 4 nersege qasam içti. Bu qasamdın cevabı hasf. Yani alıp salıngan. La tuazzabanna ya ahla Mekke'ta deydi da. Men şul nerselere qasam içip aytamın. O Mekke kafirlari seler sözsüz azaptalasыңар deydi da. Seler munçalıq paygambardy erçibey Kudayga işenbeysiңер.
чектен ашып кетип атасыңар, силер сөзсүз азапталасыңар деп Аллах Таала алардын азапталышын касам менен, ант менен айтып атат. Алам тара кайфа фаала раббука би'ад. Мына көрбөйсүңбү Ад элини Аллах Таала кандай азаптады, кандай жок кылды. Мына Аллах Таала şu Ад элини Меккедеги кафирларга мисал кылып келтирип атат. Ад бул өзү Австын баласы экен. Авс Ирамдын баласы экен. Ирам Самдын баласы болуп, Сам Нухтун баласы экен. Nuh aleyhisselam'ın en bir nöre çöreleri bolup Ad bolat eкен da. Mına şol Ad eli öte bir çoğ el bolgan, güçlü el bolgan. Kalaverse birinin boyu 200 metreden 300 metrege çeyin bolgan eкен da çoğduğu. Oşonçoluk çoğ el bolsa, güçlü el bolsa da Peygamberge başı vergendigi üçün, şeriatga başı vergendigi üçün Allah Taala bardığını öldürüp jok kılıverdi. Misal oşolar Peygamberge işenbegендigi üçün Allah Taala alarga 7 gün şamal jönötöt. Oşo şamal şunday katı şamal bolat. Al el çoğ bolgonu menen жерди казып, oşo şamaldan jaşınıp jer gözlerini kömüp alat эле. Şamal uçurup ketmesin dep. Oşonda da şamal жерден alardı kozgop çıgarıp, asmanga uçurup çıgarıp, töbesi menен taşlayt эле. Töbesi menен düşüp, başı sınıp, moynu üzülüp, denesi kalat эле da. Denesi bir çoğ darak, butaktары üzülüp, jalan kalgan darak okşop kalat эле. Mana misali, oşondoy Ad elini Allah Taala şonçoluk güçlü, boylu bolsa da jok kılıverdi. Seler ne olup kalsınlar Allah'ın arasında deyip de İrem zatil imad. İram oşol Ad'ın çoğ atası olgan. Ad İram'dan neviresi olgan bu çetkende. Bunlar zatil imad öte bir uzun boylu olgan. Жаңыдай 300 gazdan 400 gazga çeyin bolgan eкен da. Metrge salıştırmalı 200-300 metr bolat eкен da boyu. Oşondoy boylu güçlü adam bolsa da Allah Taala alарды jok kılıverdi. Allati lam yukhlaq mislaha fil bilad. Anday boylu adamdarda oşol şaharda, oşol jerde takır jaratılgan emes. Ötök boylu, güçlü, uzun boylu adamlar bolgan. Je bolbosam bul jerde İram'da şahardın atı dep aytılат. Oşol Ad eli jaşagan şahardı İram şahары dep aytılат. İram şahары şunday şahar bolgan, anday sulu, anday koz şahar takır bu dünyada jaralgan emes. Bul İram şahары negizi Ad degen murda bir adam bolgan. Anın eki balası bolgan Şaddad, Şadid degen. Ad ölgönden keyin büt mülkü baylığı Şaddad menen Şadidge kalat. Ana Şadidi de ölüp Şaddad'ı kalat. Şaddad'ı akırında oşo atasının baylığı menen büt dünya yüzüge padşah bolat da. Dünya yüzüge padşah bolat, öte bir zalim padşah bolat birok. Birok murdağı eski, murdağı asmandan düşkön kitaplarda köp okuyt ele. Oşo kitaplarda beyişin sıfatını körüp, bul beyişti men özümle kurup alamın, özüm küçüm jetet, dünya yüzü bardığı menin kol astımda, devanan ki beyiş kurmakçı bolat da. Beyiş kurmakçı olup, bir 100 öte bir akıllı, estu adamdı eliden çıkarat. Jerde bile turgan, bunday çetken agronom, injiner adamlar çıkarat. Her birinin kolasına 1000 adamdan beret, kızmatker. Şunda 100 000 adamdı dünyaya taratat. Siler barıp, dünyayı izlep, kaysil jer beyişke layıklı jer olsa, suvu, havası, jeri, toprağı layıklı jer olsa, şonday jer tabasaňar, biz beyiş kurabız deyip da. Ana şol 100 000 adam dünyany kıdırıp 20 yıl kıdıratken da. 20 yıl kıdırıp jürüp anan keyin bir jer taşatken akıra. Şo Yaman degende bir Adın degen jerde, Yaman şaharda Adın degen jerde oşonoy beyişke layıklı jeri taup turup, anan bardygy makul bolup, oşol jerge beyiş kuruga kirişetken. Beyişti her bir jağı 10 parsaktan 40 parsak deydi da, mundayça aytkanda 10 kilometrden. Uzunda 10, turası da 10, şontup oyak buyağı 40 kilometr kılıp beyiş kura turgan bolat.
Ошол бейишти, ошо бейиш кандай боло турган болсо, китептери кандай жазылган болсо, ошондой курат да. Дүйнө жүзүндөгү бүт алтын күмүштөрдү, кыймат баалуу таштарды, бермет барбы, жакут таштары бар, баарын топтоп туруп, ошо бейишти сыпаттагандай, кандай болсо ошондой кылып курат. Бир кирпич, бир кыш алтындан, бир кыш күмүштөн кылып, жагындай бейиштеги 4 арык сууда кызып коюп, дарактарга бүт ушундай ар кандай кооз нерселерди асып коюп, ошо бейиш кандай болсо кыскасы ошондой кылып курат, 300 жылдын ичинде курат. Ал Шаддад өзү 900 жашка кирген дейт да. 300 жылдын ичинде ошо бейиш курулуп бүтөт. Курулуп бүткөндөн кийин анан бүттү деп патшага кабар бергенде, андай боло турган болсо эми барып, ошо бейишке жашайбыз деп, бүт бала чакасын алып, өзүнүн кызматкерлерин алып, ошо патшадагы вазир-узарларын алып, анан кийин ошо бейишке барып жашаганы жөнөшөт. Ошо бейишке Ирам деген шаарга бир күндүк жол калганда жеткенге Жибраил алейхиссалам Аллах Таала буйрат, булар кафир, ал жердеги шаар болсо деле бейиш деп куруп атат, бул бейишке кафирдин киргени болбойт, жок кыл дейт да. Ошондо Жибраил алейхиссалам бир үн чыгарат, ошо үндү угуп булар бар ошол жерлеринде жүрөктөрү жарылып, коркуп өлүп калышат да. Анан ал Ирам деген шаарды Аллах Таала пардалап коет көздөн. Эч ким көзүнө көрүнбөйт. Барсаң жөнөкөй эле жер болуп тура берет, бирок ал жерде ошол эң бир коо шаар болуп турган. Бирок ошол шаарга бир адам кирет экен да. Hazreti Muaviyanın жылында, 5-ci халифанын доорунда бир адам кирет экен. Абдулла ибн Қалаба деген бир киши төйө жоготуп коюп, ошо төйөсүн издеп жүрүп, тоодон тоого ашып барып жүрүп, бир тоого чыгып караса, бир жерде өтө бир жакшынакай кооз шаар көрүнөт да. Ошо шаарга кирип кеттик экен менин төйөм деп, акырын шаарга барса, дарбазалары бүт алты күмүштөн жасалган өтө бир кооз шаар. Акырын ичиге кирсе, эч бир тирүү адам жок. Бакырат, кыйкырат, эч кимден үн чыкпайт, эч ким таппайт. Анан таң калып, күчү жеткенче ошол жердеги кооздуктардан, алты күмүштөрдөн көтөрүп анан чыгып келе берет. Келип караса, тоого чыгып, аркасына караса, дагы эле ошо баягыдай бир жер көрүнүп турат, шаары жок. Көрүнбөй калган экен. Анан ал тапкан дүнүйөсүн көтөрүп үйүнө келет. Үйүнө келгенде жолдан чамча адамдар көрүп калып, бул бир жерден кен табыптыр, же бир жерден урдап келиптир деп, анан Hazreti Muaviyaga ушактап барышат да. Hazreti Muaviya чакырып алып, сен булар каяктан таптың десе, шу көргөнүнү билген бүт баарын айтып берет. Айтып бергенден Hazreti Muaviya да таң калып, ушундай да болобу экен, бул неме деген сыр экен деп, анан Кабул Ахбар деген ошол жерде илгерттен калган бир алым, илимдүү адам болгон. Ошону чакырып алып, шундай бул дүйнөдө көзгө көрүнбөй турган шаар барбы десе, баягы Кабул Ахбар ушул хикаяны анан айтып берет да Муавияга. Туура, бул Ирам деген шаар, Шаддад деген патша курган. Кийин ал көзгө көрүнбөй кеткен. Бирок сенин заманаңда бир киши келип кирет ошол шаарга. Түсү андай, бою мындай, мындайган белгилери бар деп. Анан мындай караса, биягда ошо Абдулла ибн Қалаба отурат да. Ана ошол киши кирет дейт да. Дегенде аны айтат, жок, мен кирип чыктым дейт да. Ана ошол Ирам деген шаар ошол шаар экен да. Аллах Таала ошол шаарды пардалап, көзгө көрүнбөй турган кылып койгон. Ана энди Аллати лам юхлак мислха фил билад дегени ошол ушундай кооз шаар болгон, бул дүйнө жүзүндө андай шаар курулган эмес. Ошол учурда бирок Аллах Таала кафирлар кирбесин деп пардалап койгон. Эч ким көзгө көрүнбөй, барса ошо жөнөкөй эле жер болуп тура берет экен. Ва самуд аллазина жабу сахра бил вад. Мана Самуд элини көрбөйсүңбү? Самуд эли да ушундай күчтүү эл болгон. Тоолорго чыгып таштарды оюп өздөрүгө үй кылып жашайт эле. Ташты оюш кыйын да. Ошо таштарды оюп өздөрүгө үй жасап, ошо таштардын арасында жашайт эле. Ушундай кыйын эле, күчтүү эле. Ошондой болсо да пайгамбарга
баш ийбей ээрчибегендиктен ошолорду мен жок кылып бердим дейт Аллах Таала. Эми бул Мекке кафирлар булар эмне болуп калыптыр аларга караганда дейт да. Ва фирауна зил аутад. Мана Фирауны карабайбы? Бул казык ээси болгон Фираун. Фираун бул да өзүнү мен кудаймын деп элдин арасында кудай деп өзүн тааныткан. Бул казык ээси дегени максат Фираун ушундай залым патша болгон. Кимди азап бере турган болсо жерге 4 казык кагып туруп, күн ысык жерге, таштуу жерге. Ошо азап бере турган адамды 2 путун 2 колун 4 казыкка тартып байлап коет эле дагы. Анын курсагына ичине bir чоң ташты, ысык таштап келип басып коет эле. Ысыкта ошол жерде күйүп, кыйналып өлөт эле да. Ошондуктан бу жерде Фираун казык ээси деп атат да. Ошо Фираундун bir кызматкери болгон, кызы болгон экен Фираундун. Ошо кызыны bir аял карайт экен да. Башын жууп, кийимini жууп, тамагын жасап берип. Ал аял мусулман экен. Анын күйөөү да мусулман экен. Анын кызматчысы экен Фираундун. Bir күн ошол мусулман аял Фираун кызынын башын жууп, чачын тарап отуруп, тарагы колдон түшүп кетип, оозудан мындай деген сөз чыгып кетет экен да. Ta'asa man kafara billah деген сөз оозудан чыгып кетет экен. Ким Аллах Таалага кафир болсо, Аллах Тааланы билбесе, андай адам зыян тартат деген сөз оозудан чыгып кетиптир да. Ана Фираун кызы бул Аллах деген сөздү угуп, бул Аллах деп сен кимди айтып атасың десе, Аллах деген бул сени жараткан, мени жараткан, атаңды жараткан, асман жер жараткан бул зат, Кудай. Десе анан кыз айтат да, биздин кудайыбыз атам го, Фираун го биздин кудайыбыз дегенде, жок, сен атаң кудай эмес. Сен атаңды да Аллах жараткан. Десе анан кыз ыйлап атасына кирет экен да Фираунга. Сиз кудай эмес экенсиз го, сиздин да кудайыңыз бар экен го, жараткучуңуз бар экен го дейт да. Дегенде Фираун сага бул сөздөр ким айтты десе, ана ушул энекем айтты дейт да. Ана ал аял чакырып алып, сен шундай дедиңби? Дагы деле болсо, кайткын сен өзүң кудайыңа кафир болуп, мага кудайды мага сыйынгын дейт да. Дегенде жок, мен илгертен эле мен кудайга ишенем, кудайга сыйынам, эми сырым ачылды, болгонча болду, мен ошо өзүм кудайыма сыйынам, сен мага ошоңо бир кудайдын бендесисиң дейт да. Дегенде анда сен жинди болупсуң, адашыпсың, сен азап берейин, башкаларга үлгү болгун дейт дагы. Анан аялды жаңыдай күн ысык жерге алып чыгып 4 казык кагып, 2 колун 2 путуну чоюп, тартып байлап коюп туруп айтат. Үстүгө бүт жылан чаяндар терип келип, үстүгө төгүп салат. Анан айтат, сен ошо кудайыңдан, диниңден кайт. Болбосо ушул жерде 2 ай шүнтүп кыйнап азаптаймын дейт да. Дегенде ал аял айтат, жок дейт. 7 ай азаптасаң да мен өзүм кудайымдан кайтпаймын дейт. Анан бул азаптан коркпойт экен деп, ал аялдын 2 кызы болгон экен, чоң кызын алып келип, чоң кызы ушу 7 жашар экен, көкүрөгө коюп туруп соёт, өлтүрөт. Шуну көрүп коркуп кайтабы экен деп. Анда да кайтпайт. Анан акыркы 2-нчи кызы, кичинекей эмчектеги кыз экен. Андай болсо мана кызыңды алып келип, оозуңа соёмун дейт, канны ичиремин дейт. Дегенде ал аял айтат, эгер дүйнө жүзүндөгү барлык мусулмандарды кызынап келип менин оозума сойсоң деле мен кудайымдан, динимден кайтпаймын дейт. Анан Фираун ошону жасайт. Ошо кичинекей кызын алып келип да, аялды жаткызып туруп, оозун ачып туруп, оозуга ошо кызыны союп, каныны оозуга киргизет. Оозу толуп, өпкөсүгө толуп, канынан ошо жерде аял кыйналып отуруп өлөт да. Ошончолук болсо да аял башы менен ошончо азаптар көрсө да диниден, кудайдан кайткан эмес да. Анан муну албетте бардык элге көрсөтүп, элдин ортосунда жасап атат да, элге үлгү болсун деп. Фираун аялы да Асия бул да мусулман болгон. Ал да көрүп отурган эл арасында. Анан Асия өзүнчө ойлонуп, мен мусулман болсом, мусулмандарга бул менин күйөөм ушундай азаптар берип атса, мен качанга чейин буга аял болуп жашаймын. Ке болду эми. Болду энди мен сырымды ачайын. Каршылыгын билдирейин дейт дагы. Анан кийин үйдө отурганда Фираун анан келет.
Келгенден Фир'авнга айтат: "Дүниеде ең bir ahmak, akılы жоқ, zalim adam ekенсің" дейді да. Дегенде, не болып тұр десе, сен өзіңдің үйіңде қызмат қылып жүрген аялға шүнтіп, азаптап, қинап тұрып, қыздарға шейін сойып, көкірегі қойып өлтірдің. Залым шыншалық болады да, ақылы жоқ шыншалық болады да дейді да. Дегенде Фир'авн айтады: "Ал аял ақылын жоғалтып, жинді болып, сондай азаптарды алды" дейді. "Сен де сондай жинді болдың ба" дейді да. Дегенде Асия әнеміз айтады: "Жоқ" дейді, "мен жинді емесмін" дейді. "Жинді деп кімді айтады" дейді. "Кім өзі жаралған болып, өзіне жаратушы деп танытқан адам жинді" дейді. "Сен өзі жаралған bir мақлұқсың. Өзіңді елге жаратушымын, Құдаймын деп танытып атасың. Сен жиндісің да." Дегенден кейін, "Сен де ошол аялға окшош жинді болған екенсің, турбай, сене де ошентип азап беришиң керек" деп, өзүнүн аялында ошентип азап берет да. Өзүнүн аялында ошону 4 казык кагып алып, 2 путун 2 колун чоюп байлап коюп, үстүгө bir таш бастырып коюп, анан кийин кыйнап, өтө кыйналып отурганда, анан Асия энебиз Аллах Таалага кайрылып дуа кылат. "Estağfirullah Rabbi ibn li baytan indaka fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi min as-salih wa najjini min fir'aun wa amalihi" деп мисалы, "Ya Allah'ım, meni şu Fir'aun şutup kıynap atat. Manga beyişiңден bir uy kurup ber. Meni bu Fir'aundan saktagın, bu Fir'aun'dan amallarından, mындай zulümlerden saktagın" деп дуа кылат. Ошондо Аллах Таала бейиштин пардасын ачат. Ошо жерде кыйналып турган учурда бейиш көзүгө көрүнөт. Бейишти көрүп туруп, bu yerде кыйналгандыгы билинбей, кантип жаны чыгып кеткенин да билбей, жаны чыгып кетет дейт да. Ошон менен түздөн-түз жаны бейишке кетет. Мына Фир'аунда зил аутат дегендеги, казык ээси дегендеги ошол себептен болуп калган. Аллах Таала казык ээси деп атап атат. Фир'аун ушунчалык залым болгон экен, ошол доорда bir түш көргөндө түшүдө bir кошкор келип, тактыдан сүсүп түшүрүп берген экен. Түш жороочуларга айтса, şu Bani İsrail элиден мусулмандардан bir бала төрөлөт, ошол бала сени тактыңдан түшүрүшкө ошол себепчи болот деген да. Ошол күндөн баштап мусулмандарда, Bani İsrail элинде кандай мусулмандардан төрөлсө, баарыны төрөлгөн баланы өлтүрө берет да. Кызын теп коюп, эркек баланы өлтүрө берет. Ошентип мусулмандардан 20 000 баланы өлтүргөн экен да. Шундай залым болгон. Allazina tagaw fil bilad. Fir'aun şunday zalim bolgon şuntip şaharda çekten aşıp ketdi. Musulmanların baldarını şuntip nerse baldarını öldürüp 20 000 balagaçını öldürüp şuntip ötele çekten aşıp ketdi. Fa aksaru fiha al-fasad. Şundaygan buzuqlar öte bir köýtü berdi oşol şaharda. Öte buzuqu jaman işleri köýtü berdi. Fasabba alayhim rabbuka sawta azab. Anan Allah Taala an üstüge azapların türü menen jağdırdı. Türlü azaplar menen azaptadı Allah Taala. Mana oşo Fir'aun şonçoluk misalı özünü Kudaymen dep doğu kılıp Kudaymen dep tanıp жүрген bolsa da oşonda Allah Taala azapta öldürüp jok kılıp bermedi. Emiseler Mekke kafirlары paygambarga işenbey, paygambar erçibey kayak baratlenger. Seler de şonu jok bolasыңар, eger erçibesiңер деп Allah Taala oşo murdagı şulardan okuyasını ülgü qatar aytıp atat. İnna rabbaka labil mirsad. Rabbin seleri kütüp oturat. Seler bu dünyada kança yaşasaňar da, bay bolup yaşaýsaňar, bi bolup yaşaýsaňar, paşa bolasaňar, gedey bolasaňar, bari wagtly ganasıňar. Allah Taala seler kütüp oturat. Barıp Allah Taala aldyna barasaňar. Başka hiç jakka kete albaýsaňar. Oşondan keyin her biriňerge özünçe amalyňarga jaraşa jaza berer. Dep Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kölünü kötörüp, oşol wagtda kafirlardy korkutup, şul süreni düşürgen eken. Ve ahiru davana anilhamdulillahi rabbil alamin.